duine an dú ha mé an Eilean Sgitheanach, gus brín rí sgoilearan, Bunsgoil Dhùn Bheagain man dói an sa beag héna cleachadh na Gàidhlig agus apar go bhfuil iascaí agus dealasach. But a hash of a Harston. Geliva, Nisha home misha, good off a gilsach of me, chicken, gama cookmach agus animal vision cash. Oh, quite a bit of a gilsach. Agus a veil gingin horing ekma the word aca-san. Huh? But you join noch odd in the gal and drasta. Beer? Gin horing the gashi. Gíle marú, dis mac eile. Spenil hí, agus an bhaisig in íse going dé han ára John Leon, dé spár sa hasíise, thula duine sa chlád seo chuid. Ashton, Imein, ha mi iain Imein, sa sin thula gymach mésalid. Oh, ma hé. Nach hé. Right, bil sin déis. Thula duine cála, trí, ia, ó. Lá an toiseach, Jane penny mahadh. Is Misha Grace? Is Misha 1? Agus Jane classes a bhilseh. Class of G? And Misha and class of Gach. Gléfa agus hó meise go bhí sé bh déanamh rutain go sònraichte is tíana scoile. Dí hawn. Cluba Ruith. Agus dé tachart is a Cluba Ruith. Ruith ata. Dí go fatas a bhí sé rí. Bísúh go and Gàidhlig far. Sin go bh fatar fáil na bhéil. Fébe go bhfuil an dí seacaibh go bh fálainn agus fit. A bhéil. Ó, sa bhfuil dúine dá an cuide fa chlasúchan na bearla. Agus Mami. Agus Mami an cuide. Tí bhín Daddy-an. Daddy Kitcha. Sinnadan? Sinnadan? Yeah. Sorry. Mami-an, Daddy-an, na clasicin Gàidhlig agus na clasicin bearla. And Agus Rionnagan. Thula duine. Ma héin. So, has sin díadach atáisecha, díadach an nuí, há sé sin Cluba Ruith na scoile, ha foscailte go thula scoilear Gàidhlig agus bearla go clasa hun go clasa seach, ha cuiteach foscailte go na neachtéiciis eile agus cuiteach go parentin, so bí a gaváte gach dros dún, bí sin cosc socha 10 minút in blach suas, bí sin deanú étar is míle rí, bí fiút na fiúine sáid deanú rééis coiseach agus fiúine le tíadach coiseach, agus Biad gael tor spores a chomach Cluba Ruith as a Gàidhlig agus anna Dhùn Bheagain héin as haar cártir is a thula duine.